tugire Kristo murameze neza mukama anezereza ubuzima bwacu twese aho turi ku mpande zine z'isi mukama abohora amarangamutima yacu aho muri abo bikunda ko mujya gusenga muhimbagwe nuko turi ku munsi w'Imana muhimbagwe nuko dufise Imana itwitayeho muhimbagwe nuko dufise Imana iduteturura muhimbagwe nuko dufise Imana idukiza urupfu ikadukiza agashinyaguro k'abatware b'iyisi. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo kuzura mutima mweranda, umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, ni umwanya ugira gatatu muri iyi myanya umukama yaduhaye kubamo kuri uyu munsi w'131. Ntacyo muzoburira mu rukundo rw'Imana. Nimwakomereza mu kuri kw'ijambo ry'Imana muzohimbagwa n'ubuzima kandi muzokurwa kw'agacinyizo k'ubwoko bwose. Nta kindi cyo kubika mu mutima wawe kiretse ukuri kw'ijambo ry'Imana kuko rirakiza. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo ni inkota y'ubugi bubiri. Salomo ariko ararivuga yavuze ngo ni ubuyeye bwo kwambara mu izosi ukabona uberewe, ngo ni umugufu. Arongera aravuga ngo ijambo ry'Imana unijya ukenyeza ukumva ko wafashwe n'agahuzu wambaye katari bugukorokeko. None iryo jambo ry'Imana niribe muri twebwe rigwiriye rwose. Ukuri kw'Imana kugaragare muri twebwe abakristo, niho tuzorenganurwa kuri icyo cyose kigambiriye kurenganya ubuzima bwacu. Nongeye kuba ikaze muri uyu mwanya tugira tuganire ku ndoto mwarose, na cyane cyane ko icyo tuganira ko ku munsi w'Imana. Ariko abagwaye mwumve ko hakiriho Kristo akiza kandi mu buryo butangaje. Wumve ko ushobora kwinjira no muri uyu mwanya w'indoto ukavayo wabohotse. Uyu mwanya ukawuvamo wabohotse. Abarushe ku mutima no ku mubiri, abantu muri ku nkengera y'ubuzima, ndavuga b'abakenyezi mubangamiwe n'ingo, karibwa n'utokuriye, b'abashingantahe mubangamiwe nabo mutari bimwiteze ko babangamira, kuko ubundi igufa nawe umenya ko izo mutima ava muri uwo mubiri. Rero umugore wawe nimba ari gufa ryawe ukaba urubavu rwawe kakubangamira, ubundi n'igisebe cyo mu mutima. Muri mwese babana b'abakobwa muzengerejwe n'ababesikoro ku rukundo, ya misore izengerejwe n'ibiyesikorokera mu rukundo, mwese muhimbagwe n'ubuzima, kuko iruhande y'ibyo hari ukuri kw'ijambo ry'Imana kugaragara mu buzima bwacu. Iruhande y'ibyo hari inema y'Imana ikorera muri mutima w'Imana, akorera mu bantu bafise umutima wo gukunda Imana, ntatureka ntadutererana, aradukunda. Buri mvune yose ufise umutima wawe, aho uri mu mpimba, aho uri mu bitaro, wumve ko hari ikindi kintu Imana ishoboye gukora ishobora kunezereza umutima wawe. Wumve ko hari ikindi kintu Imana yokora ubuzima bwawe bukabohora. Nuko muheza ki ntukangwe n'amadeni ngo nuko ubundabunda ngo byayangaye ngo byase, haracariho uwundi munyuro w'Imana. Nuko rero umukristo yavuze ngo mwiriwe neza, komera Kristo ni muzima. Nanjye ndashaka mumfashe uyu mutwaro, ndawumaranye imyaka 6, ariko aho bigeze numva ngira nanigwe, ndasaba mumfashe ubufasha bw'igisabisho. Mukama yumve gutaka ku mutima wawe. Umugabo wanje twabanye mu buzima bubi, kugira turonke icyo dufungura ntibyari byoroshye. Mu nyuma Imana iraduhezagira turonka ibyo dufungura. Kuva ubwo umugabo nitwongeye guhuza, nkabona agenda ntazi yagiye, atangura gutaha bukeye, yataha agashika nkubita, nta na kimwe ndamuvugishije, ndabibamwo uko
hari naho yanzaniye ko umuhabara ngo ndamusasire aryame ndabyihanganira ariko bivanye nuko mbona afata nukuri ubu numva ndushe mu mutima kuko kuvana afashe ukuboko kwanje akakuvuna ntacyo ndamugize ari akaburegwe naragize ububabare budasanzwe nkabona ko mbana n'igikoko ubikiri mu mutima wanje nyumva ayo madivorce kuko umutima wanje urananiwe ukongira ububabare bw'uko kuboko nkibuka ko uwakuvunye ari uwo nizeye tukabumwe numva mbabaye cyane byarase ko ndamuharira kuko atampinduka nigeze ndamubonako ubundi reka ndababwira ikintu kimwe burya uti inkoko ntutice yabitse kandi burya nagenda abwiye n'umuntu agututse ngo uragapfa burya iwaba yarakwishe aba yabuze ukundi kuntu iyo bigira ngo umubiri awukureho kuko hari ibanga Imana yasize muri uwo mubiri nje gituma mubona hari abatagwara bakagira impanuka bagapfa hariho abatagwara bagatumbira mu nzu bagapfa hariho abagwara bakaremba bakagera kure ariko bagakira hariho abaja muri koma bakayivamo hariho urumva nyene burya uwo mubiri Imana yawusizemo ibanga isa niyawuduhaye ko autorite kuko iyo ushatse kuwambika urawambika iyo ushatse kuwusiga urawusiga iyo ushatse uboho ngo hari n'ubushakashatsi bw'uko ushobora kuwusubiza itoto ariko aho nibaza ko ari abakristo mukwiye guca mwicarira mukavuga muti burya ryabanga ry'Imana rigiye kugaragara sibyo gusa ari icyo wokora ukawurinda kononekara icyo ndacemera hariho n'icyo wokora ukawurinda gusaza imburagihe gusaza hakiri kare icyo ndacemera rero uwo mubiri buriya niwo turongoreramo niwo turongoregwamo ega ntiturongorera mu mushaha ntiturongorerwa mu mushaha no kuko icyubaka umubiri kizanana mu mushaha n'ubu isi itagaragara niyo iyobora isi igaragara aho nimumara kuhumva muzomenya agaciro k'urugo hariho n'amadini menshi muzasanga nk'ubu ugasanga nk'umugore nk'uwagiye kwa patiri acamubwira ngo urumva ngo genda wihangane ubu murungitse kwiyahura ugenda uzoyibaza uwayirayeko kuko nk'uwo mugore icyo afise mu mutima ni igiki burya impamvu ubwa mbere byagiye bikomera umugabo agateraho ugavuga ati ndagukuraho ni igiki ndabapinze wowe umugore aravuga ati reka nami ibyamwa n'icyo gihe cyo gusasira umuhabara reka ntekane kumbura zibwiriza kumbura zohinduka kumbura zogira iki ariko da umwana w'umuntu iyo yamaze kugira umutima w'ubunyamaswa keretse Imana yo mu ijuru yonyene nta kindi kintu cyo kunda ubundi Imana yo bararenganije na Bali kugira ngo ireke na Bali umutima uhagarare apfe Abigayili arongogwe n'undi mugabo Abigayili arongogwe na Dawudi ugati n'imbyaro zawe genda igwa genda gikura kugira ngo uri umuvumo kuko mwarabo kwicwa bagizene mutabawe no guca bugufi ku mugore erega ntidushora kwigisha kuri doctrine erega reka twigishe kuri Bibiliya kuko niryo jambo ryonyene Imana irekeza sishora kwaduka ngo mvuge ngo Imana iravuze bitavuye mu buhanuzi bw'umukama ngo Imana ibiherekeze no mugabo nimvuga nshingiye kuri Bibiliya mfise urubanza niyo mpamvu Imana ivuga ngo nkomeze ijambo rivuye mu kanwa k'umusabyi wanje ariko nimufata doctrine jewe ngiyo ndiko ndiweza ingene amadini araganisha kandi si katolika gusa kuko ndi umukatolika no ingene amadini araganisha abageni nukuri simba henda urugo mugubakira mu mubiri gusa sinikuye ko jewe reka jewe ndabireke mama wanje wariho nibyo wa fonctionnaire ari byo n'iterambere ariko muriyenda kuko urugo n'umugambi w'Imana ibyo by'ubu intellectuel ibyo by'ubu fonctionnaire ibyo by'ukurenza kuru ibyo by'ukugira iki byo mugicecekere gose byo mubyicecekere nukuvuga iki rero ahantu abantu benshi barakubitiritse umugwana w'umukobwa acaruka abayumva ko ategerezwa kubaka urugo kandi niko koko ni nawo mugisha w'umuryango uwo muhungu akabuko nyene nukuvuga rero wa muvumo muri we erega nk'uwo mugabo siwe uwo ni umuvumo ico n'igisokuru kimukurikira wabyisangamo nawe urashaka kuvuga ngo n'amafaranga ngo niki no iyo ni yanyatse izi ngo rero tutabibira izi ngo rero tudasengera nuvuga umwana w'umukobwa avuga ati cyo mu muhungu amezuko cyo mu muhungu amezuko nawe ngene ashiramo character amezuko kuko ababona gatsi nawe afite icyo yiyemerako undi yaravuga ati nzoro nk'umuhungu yisobanukiwe gute yashika mu nzira akakubana inyamaswa ukavuga uti nibabona nawe ukanya umuryango wanje uramenje gute ikintu cyose cy'ukubera mu mubiri ikintu cyose gikorerwa mu mubiri umva reka mabwira ikintu kimwe namwera ndarihangana n'Imana
kuko hariho n'igihe utokwahukana ukarubamwo ukarupfiramwo ukagirane. None sinabwiye mu bacamanza 19 bya mugore ubaza ko yakerewe kubera iki? Yakerewe kuko umugabo we yaraje kumubwira avuga ataraje kuntora kandi yumvikanye na papa, binywera urwagwa na se, binywera urwagwa na se, ntiyashikiriza kari ku mutima ngo avuge impamvu yaramuhunze. Ko nika abagore basenga imbere y'Imana, uvuga ati Mana mpindura umugabo, nta nuko umugore yigera asaba igihano cy'umugabo ku Mana. Igaraje narabikoze ndabizi, uvuga ati Mana ndabize ejo uzomuhindura, ndabizi na ubwo bumara y'abagendane, ugasanga ahubwo yigendana n'utuyaya na urugore urupurizo hari yaye n'uruntu rw'uruvondera hari yaye uruntu nyene mugabo ukavuga ati tujya ni umurozi bamuhaza ubuwe babumuhereye ko uburozi bukurungira gusambana ubukuru bwa mbere mu gusambana nyene, kuko umunsi umugabo aje gusambana ahuye n'umugore w'umurozi amwirogerako amutandukanya n'ibindi bitsina byose, yaba mubi yaba mwiza, kandi system akoresha ni na system zoroshe niko akora n'ubwonko bwiwe. Cyo gituma umumaraya yari gukora ubumaraya akora igishoboka cyose kugira ngo yigarure umutima w'umugabo, nico twita clientele. Kaho yakumuntu adanazirengarenga uzora umubosi nawe umubosi ameze gutari mu iduka giwe, haraza akantu urumva gakwegekana mbere nk'uko uhuye ari urubosi ruri mu iduka ryawe, kavuga ati karibu urabyumvise gira ukuntu ninda yaniko zikora. Nukuvuga rero wowe nawe kubera uri na rugo ibyo bintu nico gituma mpora nigisha nta mugabo akeneye keya y'umugabo yihabwa no kuzuza inshingano oringa ati iyaba ubundi ho Imana ariko banzikabaha keya. Nabuze tuzoruha ukubitike kugira ushoye gutunga umuryango wawe, namwe muri kubaha amakeya, nimwe muri kubije. Keya niyi kumubwira wakoze mutware, wadusumiye mutware, wigenza neza mutware, ugira iki. Nukuvuga iki, iyo umugabo amaze kwakira ukuboko k'umugabo ubundi ukuboko n'inkomezi akavuna, ubwa mbere mu isi y'umwuka uwo n'umwana w'inzoka, uwo n'umwana w'imvuvyi, uwo n'umwana w'incagwatsi. Werewe iyo ncagwatsi ni urengukana imbere y'Imana. Ibyo mutabyumvise ngo mubikorere ku mugaragaro mugishigikiye ikinyoma, kandi Imana iravuga muri Zaburi 51 ngo ubuwango wimatanya n'umunyakinyoma ngo ukavuga ngo ndakwemera. Hari abantu mwagiye gusenga ibisabisho byanyu n'ibyagera imbere y'Imana. Niyo mpamvu ndababwira iyo umaze kubona nk'ubu urabona nk'uwo muntu arababaye basangiranye ubukene, umugore niwe ari kwangara mu bukene, kuko iyo umugabo akenye babyoshe ko umugore amuta, mugabo atujuje inshingano. Nubona nibyo nabwiye n'abakobwa, ibyo bwabwe narabibabwiye ngenda bibabwira, nubona umugabo atujuje inshingano akeneye kurya atasumye, akeneye urumva ibintu byose ashaka gusumbya n'abagore kwambara, ukamubona neza uzomenye urugo rwaviriwe ko nishana. Ubundi umugabo abwirizwa kwiyuha kuya k'ibikorwa bitunga umuryango wiwe, amweka afite ubumuga runaka gwaye, niyo yokeyanirwa ukabona ko yakeyaniwe. Ndaje kuvuga gatoya, bitari uko mwisho ntiruba ari urugufite, ndabibabwiye, ntiruba ari urugufite, uba waviriwe ko nishana. None rero wihangane, ufise abantu ugwane ku bana, ntuvuge ngo gwana ku bana. Uwo n'umugisha wawe, uwo n'umuhozo wawe, uwo n'umunezero wawe, ibyo ni ibyishimo byawe. Umva, ibyo ni ibyishimo byawe. Ni ukuvuga iki? Iyo umaze kubona umutware wawe akugeranije n'uwundi muntu kanagusuzugura ati musasire, reka mabwire ikintu kimwe cy'amabajejo, izo yaduhendana ubundi ntimuzamwaje muri Komera Kristo ni muzima, muzi ntego ya Komera Kristo ni muzima, kandi ntego ya Komera Kristo ni muzima iri mu minwe y'Imana. Reka ndababarire ikintu kimwe, ejo hari umukenyezi yabajije ibibazo by'umugabo atacyo yitayeho mu rugo ahubwo abyitayeho hanze, atishagizene nanduruka muganiriramo. Harimwo umukristo yinjiye ubushasha, umudamu w'umurundikazi mugabo atari mu gihugu cy'u Burundi.
wewe rero acaramenya mwumve ko yinjiye ejo kubera iyo audio ayihawe na mugenzi we acaramenya acaranyandika inbox ati burya ninjijwe muri group yawe ni audio amenye icyo yakoze n'igiki twari tuzinanye kera twiruka mu mashirahamwe turonderera ingo icyabaye n'igiki jewe ubuzima bumaze kwanga naragiye si benshi bamenye iyo nagiye mvura urugo rumaze gusambuka mugabo nawe sanga yarafishe utwana nawe sanga byavuye biba amayobera umwana yaratunze yigisha muri primaire umwana umva hajya tuji wabo ugasanga nk'ubu mu bana bawe ufise nk'umwana w'imyaka 5 utunze umwana w'imyaka 8 10 murumva ko baba bano wa mwana niwe yahindutse kuba umuhabara w'umugabo wiwe mu byumva umwana watunze mu nzu nk'uko watunga umwana niwe yahindutse kuba umuhabara w'umugabo wiwe bahavura rero baragenda barapanga babyarana n'umwana bapanze kuko bo bari bafishe inzu yabo icyabaye n'igiki bapanze wa mugore inzara iramukubita ntiyakora hakora umugabo gusa musharuja ko wamuhabara bakabivuga akavuga ati ngira sibyo rimwe gataye ikindi gihe maze kubona umugore ayimubaza ahavura arigira burundu baripangira barabana umugore asikana n'abana 3 abonagiragwe mu bana abonyagiragwe mu bana icyabaye n'igiki aravuga ati reka nje gupagasa abana ntibangweko akigenda siga mu nzu abana avuga ati ngiye gupagasa umugabo acaraza na wa mukobwa bareze ari we muhabara barahaba rero sinzi ukuntu nacenda muganiriza anyereka sene ya wa mwana yatunga ariko aramukubita inkoni aho gukubitwa n'umugabo ntiyigeze ntiyamuhangaye ngo amukubite yamurungitse ko wa mwana yatunga nagira ndababwiza ukuri mwa Kristo hari ingo zo kubaka n'ingo zo gusenya hari ingo zo kubaka n'ingo zo kureka ibyo oringate kuko umuntu yananiye Imana wewe naco wo mukoza ndabora natoba umugore wawe umugore nuwo kubaho umugore muzabwiweze n'amaservice ari mwa abagore nimwibaze ngo bahohoterwe n'ubu gusa muri ko murabizamura mubigenza uko mushaka mugabe icimana yashinze ndabariye nawe uzogekora njewe mbibabwiye Imana yashinze nawe uzogekuraho nje mbibabwiye nukuvuga iki rero umukayazi nakini kintu cyo kumubwira wowe nimba iruhande yuko kuvunika ukuboko ufise uko ushobora kwikanda ukagira ushobora gukanda ukuboko kwawe ukagira ukugari ushobora gutunganya abana bawe mwirinde byo babwiza kuko hariho bige separation dikorira ba sinziza mugira bawe kandi jewe nashaka sindayemera cyane kuko umugabo mwasepaye akaba ari ngaha abakigufise muno kashobora gukoza icyo ashaka jewe hakongira separation dikora nobaho nkenye mu buzima bwanje ko nayo je nayibayemo yo gwara urupfu rurenze ashura no kugukorera ikibi akavuga ati jewe no musi nadekonye nararanye na maraya nanduye umugera wa sida reka nawe ndawumubibemo gasanga surukundo mugabo rero naho Imana izi kuhakinira ibanga iyo wifashe neza aribaza ko gusutsemo atawagusutsemo kandi kagushiraho ikimenyetso kuki iyo kiri mu nzu y'umuntu ubu kiri mu minwe y'umuntu kandi mabone ibintu twubaka naho ubyubaka uri umugore usanga abagore dufise guca bugufi usanga byose byanditse ku mugabo ntacyo uvuga kandi ibyo nibisanzwe nasanze mbere ari ibintu bito gose bidakwiye no kudohamura icyo kitiwe cyo ngambire kubwira ni igiki ukure mu mutima ngo Mana mpindura umugabo aze twubake bwira Imana uti Mana nyubakira urugo rukomeze Mana nzigamira abantu bakomeze nibi bibondi Imana arabigohezagije ico gihe Imana izozisanga umugabo imudide mugani uwoza mukanubwira Mana umugabo izokomeza yicecekere kuko kizoba cabaye ikigirwa Mana muri wewe ibimenyetso byuko Dawudi ntiyigera atuka umwami cyangwa umuntu amugire n'amasomo yandi umugabo agiye imbere y'Imana yarabatuka akabamumora ugenda imbere y'Imana ubwira uti ubugore bwe bwihura bubona nka burya Abigail yavuze mugabo nugera imbere yiwe ceceka nugera imbere yewe tekana ntusuye kumwiyumvira ngo wumvira kahise ngo byange kumurekurira nawe ntuzorekurirwa kandi rega nawe ni wera nibikunda gusaba isomborotso mugabo ntihagire umuntu azishigikira ngo urere ijana ku ijana urugo rwasambutse nigikunda
wo kwera gute mutima mubi wonyene ufise wo kwera gute strategy wigira mu mutima wo kwera gute kuvuga uti ninda rugarura noneho ruzomera neza duheze twature twese dusaba ikigongwe Imana kada hari gihe bica mu yindi strategy hari gihe biba ngombwa ko bihagarara none rero nta kindi kintu cyo kukubwira ahubwo kunda amagara yawe nagucura mugabo ntuzocura umugabo bagore benshi mucura abagabo mu bugori ndabibabwira umva ingene mucura abagabo urumva wigirisha ibintu kinaniza gusaba amadeni nakena nagirike jewe mugabo yarantaye nigaze kumusangana mvuye ku kazi kuri parking yihagarariye kandi rimwe na rimwe namusanga yihagarariye yicariye mu duga nizo ndaya zabo icyo rero je n'ibyamagari ku mutima nta n'umusi n'umwe kuko maze kumusanga n'ibyarozi birazimishije nabuze utu nitege n'ikindi kintu cyacu cyose mugabo je njaho ndatekana na jari kumbuza na kimwe kuko nasanze bose ku byukuri bari bafite izindi address ubundi kandi abo batari ko bafite izindi address yarabimishije byari bigoye ingene divorce icyo kitiwe nge umutima amenyo naco byari bintu waye gundi munsi ndamusanga aho atari mu muduga ari kumwe n'umuntu ahubwo yicurikira ari nyuma y'umuduga nk'uko ahagaze yicurikiriye ndarengana rero genda umuntu arinda gose wawe ati agakecuru kanje kandekere jewe akantarakanje ntiwombwira ngo ni kabi n'akarenge karakanje ntiwombwira ngo hako kamuka ndakubwira ni gwawe naco kumfashije aka kamuga kanje niko kangeze yonje ndarengana ndasoboka ndamubaza ari ukuntu nari menyere surprise ziwe ngo wamutanze kukubona ugakera bikimeze neza yananze kumbona yarankanga keshi naricamera nk'uci inyuma iyo ndabwira ntumeze neza ambonye yaciye ava muri za stress murumva ubundi hari ahantu ukabukeneye umuntu agusanga kanashobora kukuramira ashobora gufasha ikintu yaciye ava muri za stress acenyeka ko ari igihanganga ahubwo aca ava muri za stress ngo none nka nigiki gutumye ucaho ndije kandi je nawe kuko nari maze ahantu hakurya yiwe ndabibona nari ndamuza babaye uko ameze nukuvuga ni bavuze ati none harambonye mbabaye ndadekonye yabwirizwa kumbona kuko umuntu mubi agomba kukubabaza akwirata ko mu buryo butangaje akwereka ko atacabuze kandi abuze byose akwereka ko afite byose kandi atana kimwe afite akwereka ko anezerewe kandi ari umunyamibabaro uwo rero n'umunyamivumo n'umunyamikoshi uwo n'umuhusha atunga ko yahushije ubuzima ntiyahushije umugore yahushije ukuri muri we ahusha iteka muri we nuvuga ikintu nakoze nigiki je rero umvumbuye oya zishaka kwidadira ngo nengenga na ahubwo ngora bose azi nk'umwana ndarengana ubundi munsi byongera ko arambwira ngo none ngo kumenguranye negose ngo gene usabira amara muri bya bishira mu byanyu ngo nkorera amafaranga ngo ndakunda barihe na bya bideni byanyu uko nyene mwumviriza ubugorye bwo mu Rwanda ndabarahiye nayamusabiye ubundi musaraza ngo nsinyira ngo je ngo kuri iyi credit bagira bame muri miteke ngo nukuri nzoca ndagwakomera ndasinya kandi ari titre y'inza atanze kandi amaze nk'umwaka cyangwa imyaka 2 abana n'igikecuru ndasinya abagore turi ibigugu ndasinya inzu y'umuryango inzu nicayemo yadutaye madena atagira uko ngana aragiye arakaniwe bayamuririye ko yose arahera ubu rero araje ndamusinyira ndabariye na gadeni yari yanyemereye yegomeho mugabo nagize agatsi mvuga ati kwanyemereye umuriyoni kandi neza bameshi mugabo yari meshi cyo giye kuri twebwe yari meshi miliyoni 5 mbata 6 yari meshi wo gusumenga bace bamuha nikuvuga iki ndamusinyira neza n'ibipapuro kabirungika kuri kuri yari Bujumbura simenye baje bambwira ngo rega ngo ari mukamenge urazoba ari kumwe gaca sanga no mukobwa yahora afungura iwanje yigana na murumuna wanje yabi wanje uyu niwe bari kumwanana ni cyamakuru mureke kuyama nukuri kuko ibyo bintu kiretse yuko nta n'ikintu na kimwe bimaze kuri jewe nta n'ikintu na kimwe bitwaye kuko ibyo bintu ntibyashobora kunjya umutima oya je ndibwa umutima n'ingingo yawe yo gutakaza icyizere cy'ubuzima byonyene no kuvuga rero njya ngaho ndatekana
mugabo wumve ko nacu ufise wokorera umugabo amaze kugendana n'ababara kabemanga kubera iki iruhande y'ubugome bwiwe bwamutumye agenda hariho n'iyindi miti hari indi mitongero hari majambo hari indi mitoma wowe udashobora kuronka ushobora kumuha mugabo mwisho azicuza so kugira ngo rero utekane ngo utekanirwe kuko ntushobora gupfa kubera we ufite abana bukurera ufite ikimana yabikije muri wewe none uyu munsi yo niyahurira mu biganza byiwe nakomera Kristo ni muzima n'ibihari wowe ushobora kuvuga ngo nari ngo ibyo si bisanzwe niwe kwitanguza hari ubutunzi Imana ishira mu muntu kandi butandukanye no bw'ugishiramo wewe hari ubutunzi Imana ishira mu muntu ubutunzi si amafaranga si amazu cyo gituma mu byubaka bikabomoka bikabagwa ko mu ijoro muryana bikabananiza mu mutima bikako mubana amahoro n'abandi bantu bose kubera iki ubutunzi mwabuhigiye mu bigaragara ubutunzi buri mu bitagaragara ko nimba ufise ama etage 3 atandi umworo urubakira akazu k'ibyumba 3 nta butunzi ufite yego byavuye mu maboko yawe no mu mwete wawe no mu bwenge bwawe mugabo nawe nta camwa wami n'Imana kwidakeneye igiti ikeneye ibyamwa kandi kwidatutura ngo igiti gikure itutura ngo ibyamwa byame niyo si nkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Yohana 15 ushaka mvuge gute none rero tuza sibyo ubundi jewe nzi kuvugira kicero uwo si umugabo wo n'umwana w'inzoka byamuvuye ko kandi noneho jewe ntimuzose kumbwira ngo numuvumo ngo niki umugabo arongoye akiga isokuru ahubwo hari ikindi kintu amadini akwiye guhagurukira burya hari imivumo umugabo ategerezo jewe nk'ubu nkongira nka pasiteri nk'akaroro muri eklezia ndikunda kuba patiri kandi no simbona niko byogenda mugaje nk'ubuje ndiko ndigisha nk'abageni nk'Imana imaye nk'amahirwe no bazana muri Bibiliya uga muvumo Eliyezeri yaciye bakabanza kwawuca nawe kujya ucira mu mubiri cyo gituma hagiye koresha Eliyezeri hakarongora Izahaki ucira mu mubiri hamugaheze ukubakira mu mushaha none byose mukorera mu mubiri urugo rwubakwa mu buryo butatu buryo bw'umubiri bw'umutima n'ubwo mushaha bitari uko iyo urugo ni igice iyo mivumo rero mu muyifise none rero kenyera zigume mukenyezi mwiza ugwanirira ubugingo bwawe ntukabutakaze Imana iguha umugisha Imana iguha umunezero Imana izakuvumbisha kubyiza ukiri ngaha kuri iyi si Imana yateturiye Anita nawe itotetura ndabaraye nimba ari imibabaro y'urugo ariyo niyo ntokubaka kuvuga n'ururimi rwaje narayigitse gushikaho ngira Imana yavuze iyo ndiko ndarareka mabwira ukuri n'ibibiri banga sinzi kwibeshera muganzi kwishingira intahe sinzi ni kwigomeriza ibanga kuko ubuzima bwanje barabwira mati nunkura kuri kicavu nzabushira ku mugaragaro kugira ngo ntihagire undi azobugwamo kiretse yibereye ikigori kwari Imana izobaza ati ibi nibyavutswe hari gihe uzobwira uti yamara maniki ikigori cyangwa iziki none ibi nibyavutswe ubwo buzima nabw'Imana yabusizeho kuko Bibiliya iguha ubuzima rusange nukuvuga iki ari gihe jewe nabw'Imana ariko Mana nungirira neza ibintu nkabivamo nukuri nzokonsakra ubuzima bwanje nzabuguhebera ndagukorera imyaka sigaje kuri iyi si nzogukorera ona ngakume kwa Yozuwe jewe n'inzu yanje jewe n'abana banje kiretse uzongyajyanya ntanyemerera uwo nawe niwe wamuremye uzoheza wimenye nayo ubundi nzogukorera nzokunezereza naco ntazokora kugira ngo ubwoko bwawe bukomeye kuki hari gihe ugira imibabaro igasumba ubuzima ubayemo hari gihe biba ngombwa yo kuvugira Imana uti reka uyu munsi ntangura ubuzima azero reka uyu munsi ntangura ubuzima reka uyu munsi ntangura ubuzima reka uyu munsi ntangura ubuzima uri mu kuri ku jambo ryawe icyo gihe ubutabaho bitari uko ukomeza uyebayeba mu marangamutima yawe biga muvuga ngo kwidadira ari igihe umwiweze ukibuka ikibi yagukoreye ukumva ko by'ukuri binanije ubuzima bwawe bigoye ingene wokongera ukamugirira icizere none rero tekana Imana ikora igisuzuguro Imana ikora ku cavu kandi inzira zayo zirenga igihumbi hari umunsi izokunezereza uwagutaye akavuga ati namutereye iki uwagutaye akavuga ati narihenze uwagutaye akihagarara ko gusa mugabo abibona ko yakoze ikosa tekana rero kandi Imana nyene amahoro irushize kugushumbusha si kugushumbusha uwundi mugabo no kugushumbusha si kugushumbusha mwumve Imana kwisi inzira zirenga igihumbi mubyumve neza ko Imana itobura iko bigenza
utekane nagukandi iyo mvune kandi uyikire gukandi iyo mvune kandi uyikire haga mwisha zicuza kuko niyo ndaya bazovana asubirane n'iyindi buga n'indayira muga ati ndagukurako haga Imana wewe umaze kwisobanukirwa imunyaga ubutunzi niyo mpamvu kesha abagabo bataye abagore bakaba nyembaraga abagabo bacavuga ngo yasiza ndotse nakuroga iyo Paulo yaravuze ngo nugirira neza wakugiriye nabi ngo uzomurunza amakara yaka ku mutwe nuvuga nejo bundi ukagira nabi umuntu ukabona kwifuriza umugisha ukona nahangayikishijwe nawe ukona yatunuye mu ginunu yiwe yayivuwe nukuri ku ijambo ry'Imana uzomenye yuko akurerekeye Imana kubwiye ati ugomba umuhonde navuze ngo honda mugakurerekeye Imana kuko Imana ikiza ati raba intungane yanje ingane wayigize wayihanye ibyaha byiwe nico Imana yakoreye Burahimu Sara niwe yasutse Burahimu agwa mu makosa kandi ari umuntu w'umugabo Sara yongera kuja imbere y'Imana arapfukama Imana yongera kuja wibaza hababaye ndamaramaye Burahimu Imana bwa ati cava hiyo muri ico gitanda ari mwijoro ryame vayo Imana yigeze ibanza guhana Sara so iyo urugo rwakwangiye niyo yoba umugabo kuko n'abagore twese nitwera kandi noneho nta mweranda usibye Imana gusa ingwane dufite byanka ko twihanganiranira tukarufata urugo mu mubiri tukarufata mu kimero cy'umugore mu bwirabure bw'umugore mu nzobe y'umugabo muki mugabo ubundi urugo n'ikindi kintu none rero utekane wongera utekane ndakomeje n'abandi bagore mwese kandi ntimugatuka abagabo banyu kandi mukabashibaguzweko jewe mbabwije ukuri nuko jewe noja kuburana imbere ya sentare n'umugabo wanje nabyo nokora murumva ngo wangiriye ngo wangi nabyo nokora kuko ubundi yinda niyo umwanya mutoya hari igihe uburana ibintu ngo yanunganije n'ubundi ukabibanamwe umubabaro nabyo nokora mubika ibanga Imana izogirana ngo kubera urukundo ngukunda narakuhishiriye ndakubikira ibanga ngo kandi ngiye kugurira neza ngo kuko wahumutse amaso ukabibona Yeremiya 30 nukuvuga iki rero mutekane ugutwajewe nivyo muvuga ngo amazu iyo ugomba kumuhanura murekerana uti tora ushaka kugurisha je namweberanye inza yigurishe kandi mfite abana ari je ndabaretse Kabwa ndi nanukihumbi ndagukeneye ko yagona kandi je ndabaretse mbona kugira amahoro hari ibintu muzoheba hari ibintu muzokura mu mutwe no wavuga iki ni gusingwane muca mumva mu gupfubugwa kugira iki banza mushire ku murongo umubiri wawe mwitegekanye ko umwana w'umuntu ashobora guhinduka ko Kristo yabagaburiye bakamuhinduka niko n'umugabo wawe atunganirije yo guhinduka none rero more ngojeje giseba ariko wumve kutari imfura nturubuheta nturi n'umuherereze nimba huba kwingwa ijana none Imana ibikeneye zitatu nyeranda gose ibisiga byose n'amanyanga y'isi utugire Kristo mukundwa wa Yesu nashaka mu ndotorere y'indoto narose ndi kumwe n'umugabo wanje mu modoka tugiye gusenga ariko tugeze ku kiraro imodoka ikikorokera mu mazi ariko twebwe nitwigeze dukorokerayo twaciye tuja mwayo mazi turayisunika iravayo umugabo yaciye ayiterura acambwira ko adasubira kuyicisha kwico kiraro duca dusubira inyuma tuja guca mu yindi nzira itarimwo ikiraro mu ndotere muzo wa mukoze undi harimo guca karande muga harimo nukunanizwa sibyo uko si ibintu byose bicika iyo urose umugabo wawe muri ko muragendana mu modokari yabisigura gusubiza hamwe iyo urose urumva rero ngo mwari ku kiraro ikiraro ikikorokera mu mazi ya modokari babisigura ko naho musubije hamwe hari intambamye hari inkorereke sibyo mugabo za ntambamye mwagiye mu mazi ntimwayitaye kandi ntimwakomeretse mwagiye mu mazi murayisunika ni nk'ukugwanya inabi mu buzima bwanyu kugwanya inabi mu kubaho kwanyu sibyo mumaze kuyisunika icabaye nikike ngo mugaci yaguye ko atongera guca kuri ico kiraro agiye guca hakurya bugize indoto zisa n'ubu buzima bw'uwo mugore yarahejeje kutanga uwo mutwaro wiwe ni kuvuga kandi rero iyo myaka 6 ni mibi gose myaka 6 y'urugo ni mibi cyane ni kuvuga rero iyo bituma bugira urugo umenya ko ari urwawe mu myaka 10
ibyo bintu nakuze babivuga mugubu ndahaye ndabimenya ndahaye ndabibona kandi mfise ibihamya byinshi nukuvuga rero ubundi ni nka kurya aye mushobora kuba muri ko muragendana urugendo wana nk'umugabo n'umugore babanye imibabaro umugabo yagize imibabaro umugore yagize mu muri ko murayivamo muri ko mutangura ikindi gisoko rugishaje niko kugendana n'imodoka kugera ahantu ku kiraro bigakorokera mu mazi ngo amazi menshi ngo ageze mu bugoma mbare siko Ezekiel yavuze nukuvuga ni nkuko mwamugeze mu gihe cyangwa cimigisha akacatangura kuza ibigeragezo agatangura kuza amanyanga agatangura kuza amahane agatangura kuza ibibaruhisha kwihangana gusunika mugabo no muri nyakwihangana umugabo agaca avuga ati rero sisura guca kuri iki kiraro inzira nimwe ku mugabo n'umugore ni fidelite nubwizigirwa ni fidelite inzira nimwe nico kihari nico kihari nukuvuga rero wumve ngo ni kugendana mu rugendo n'umutware wawe mugakagera igihe mukaruha kwakuruha mukagira ubufatanya bikorwa ariko mwaheza kuriha umugabo agaca mu yindi nzira agiye kubikora ukundi kuntu utazi yagutiye hano yagira iki kuko imodoka ari n'ikindi kintu mwisi y'umwuga uvyumve rero ubundi ni infidelite inyuma y'imiroho wasangiye n'umuntu Kwa uravuga ati kwimana yadutabariye ahantu reka dukomeze kwimana inabaranye n'uwo mugore reka dukomeze urugendo tuve mu bwiza tuje mu bundi n'ubundi imana iradutabara mutavuga kuko yayishayuye mwumvirize neza ntiyari kugira marcha nariyere ngo azagaruka inyuma nico gituma abagabo benshi avuga ngo naragutaye ngazambwira temushinga naye nuze twubake ndihanganiye imibabaro yose ndihanganiye amakosa yose ngo twubaka ati nukurumeze nk'impuzu nambaye mu busore bwanje ati iyo panaro kubyukuri jewe yarandenze nahitaye muri toilette inyo zitembera akati none kubyukuri impanura nawe wamukacira ubwo umuvuga ngo nize tubane na nkitora nkayambara orera bari kumwe n'akantu gasongoye inzara hari akazi gutabagura umucopo katazi no kumesura impuzu yo musi kambaye ari n'inzara mutereka ukaboneka uwuri so bibabwira mu byumve murepfume mureka kubikora muga mu byumve kandi mutima w'Imana azofasha ko sinagiye kubishira mu ngiro nuko rero wumve ko ari ico gihemu ni igihemu ku mukunzi wawe inyuma y'imiruho myinshi nk'indoto yarose nk'umukobwa besigurike ningo usanga umuhungu ababaye ukavuga uti jewe ndikokora ndemera ndagutorere n'amafaranga kuri konti y'abavyeyi banje ingenera abagore tuzi kwicarenga n'imiryango yacu tindabizi yuko ejo tuzoba turabandi tuzasubiza tuzogira nukamugira confiance ukikura ku muryango wawe mugabo ahagera imbere gatoyi agera igihe gatoyi ukagira iki akaguhemukira akibagira aho wamukuye akibagira uko wamugwaje akibagira aho wamukuye akibagira uko wamugwaje akibagira byose nico bisigura indoto uyirotanye n'umuntu uyirose ari nk'umuntu muri ko musangira akazi mugurumvi ni umugabo n'umugore kandi biri direct ni biba bisigura ni wa muntu utora ngo umuha akazi ni wa muntu utora ngo umuha indaro ejo akagutangaza ejo akagutetereza ejo akakumaramaza none rero more bakenyezi mwese ba Kristo mwese mwijukire kugendana n'Imana ntukagire confiance umwana w'umuntu ariko umwana w'umuntu mukunda umugire neza byose wuzuza inshingano zawe ibisigaye uzomurunze kwa makara yaka azokwivuganira n'Imana yiwe mwaraheza gihe rero turasura mu wundi mwanya w'indoto amina